علي مولا علي مولا علي مولا علي علي مولا علي مولا علي مولا علي من كنت مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجزا وطهرهم تطهيرا على الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد بن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد رسول ابن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين وعلى ولديك الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. تبارنا كمناوني قدرة جبارنا نعمة كهند شماء ونمتي وتتنيا بلك تتعلافي كتتعرزك كلام نمتي بوكات اللعن نتتون تكرم كيرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أتزام دلالة فرسامو شهيد سيد الإمام آية الله العظمى إمام خمنائي رضوان الله تعالى عليه تبنما تمنما تلانم زها بندم تكيامما تزام دلالة فرسامو سورنا كمنا ونوبهم بكرama الجنة أوبهم بكرama الجنة أوبهم بكرama الجنة Ibi banda dia moti gino kamza hati naga tituma dubana bahante bahandesu bangala fi yo mane katina na utba lafiya iba mala lafiya na panta lafiya yabdama dal fakamba na udabga handa tisuri nagam na wuri
وبصير شما ينتتما زاها ناوي يسن يفعل لما ناوم بانيا النب درجة النب البركة النب يدنا النب حسكي أو نملا تتي لا يلا كتزام دلا فرصة مو لما بيا تطلعه His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia wako arziki ka NTV ka utoya tafsiro mo yomani katanga ka ne wote da amfani tisuro ndo manawone awone o yoma sanyo yalle am suru bolshele na am palleta aw balma bukata tabaya ban kammal nu tempo tafsiro mo ne aw yo yesanyo yalle e ko boyi ya na mi yala adabana yo yesan yo yalle dala yele the media house ma the management the machine ma zaha aw bolle titi aw yo yesan yo yalle jihad ni katmini azabe ma adabana woni dinti ibada anda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وبكي ألقم ماما سمسمني وتتلا garanti تيام قبشلة كارسونتي كتي ننكتر دنيا ننكتر جهان كيامايا كان نبياتي أدبوا أولادكم على ثلاث حب نبيكم وحب آل بيته وقراءة القرآن النبي بانسرتين توب سمتي إيالي تم يراتا زهو إذا النبي يرلم النبي يمنما أهل البيت يقولون ne Qur'an karambo yala tamoti boble hakikatan tinyala bayan tige e pala bayan de yiram e pala bayan palnya no kabi wahalan annabi na tamsete hadith sakalain gayara inni tarakum fikum sakalain kitab Allah wa itrati ahli baiti ma intamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada annabi bansarte no ker me kacer shara bintim sarbayi tir al ummama kitab Allah andumana won litafidin ya al qur'ani wa itrati ala baiti min zuri'a bani yamnama kana yati ma intamassaktum bihi ma lan tadillu min ba'di abada ekutunen ki gobde baay ma qur'an na ahlul bayt ka borbe ipala banya borbe kul balwa qur'an na ahlul bayt annabi de putte ne te ko shajjana balama mabe ati biane ka borda yen ni na beram me alu me ay dol shale ay otira kayara nodal umma funi masara ahlul bayt fi ummati ka safinatu nuh man rakibaha naja ومن تخلف عنها غرق وهوى نوين نما كتب سيرو ودال أمة بوني نبو من لا أن نبنو نارنغلا ممكن تيرفوني تلقيا مملك كجلي والويا وبين خملك أنا وقمتي مبيه مناوني من نم دنيا كسولي وبان سبتي ودال لا كنا نبي تبليغ نموشبا بل يران نبي كتول عن نبي كوير يرلن زمتلن عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمن دمنا وبانستك يرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الثاني غفر الله لكم اللهم صل على محمد وآل محمد والثالث حبا لنبيكم وآل بيته بأعلى أصواتكم اللهم صل على محمد وآل محمد للم بلما تبقى أفا على جعالا بسم الله والنظام واتباع محمد يطلب البر لديكم ينظر الكرام
درا لديكم فاعلموا ماذا عليكم نحو تشريع محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله أجل التفاعل. بسم الله. أنكر يا شمستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق الله العلي العظيم. Sobir karam ne karjala aya dinje dina ayi tule ya shimpuni kate sokaram wakati sobutuna karma asama page azumo kati yan tolum palam makana tuene le bizumotin ma na wi kon kome amfani shele tene kare simsene tisoto pale kar pasoluma asama ni boto kikata pale moduma so nyala kama bi haga kuni andumana woni nama kata hankale ya shangale na ko handele ne ka bandele dunia shetin der mamani de nyala lahira reflection ka zan le band lahira de dunia mama ato zan le band de kiyama banti an desha atinte misale kama ki haga puri kendi itili talata ka butu saksere de palma nyara shilmalo amma zakso de mona ay de jahar zakso ya do men talaha nye kenma bu bol ko ibola ka nye talaha na jam azan la zanan shilmalo kendema shile kaya man so halatin so koye ya shi makaranta ya nyane lala surma man la mubin de ba yo point kati so karam pa ga tule mubin ma asule mubin ma atle ya kama de man la alaka dan kul ba ga de til girman starter min ya asin annab kar yarma ya asin ka ayatin pa tina yima karantinar la de fes mubin ma kale yara wa kullu shay'in a'taynahu fi imanin mubin kale yara a imman ma min yara alal bayt alim ma pina yin yara ka aya mubin fes mubin bi yara aya 12 maka saratin yara bisa malla de ma'ana shadin de simsim banda zahir ma katle yara ne kam dinam jaben karatinam akene dunia ne bisika mal nan ko suma shabaka an ba mala alaka akto di yana kurjane an libe kama island be nyala nyin kurjila kongo sisika mala alaka nan ko shabaka misale ayani dirna kariya yara police nam kanati baba bi police nam buwala yara nam jana nyim kam na police station ka police nam ma shi ya bura baba na
jamane kartiya nyara montiya shiya na ka goba no shira kan na ma tinyala danya na goba ka goba no sanda kan na police station be ai gana president mamman goba no sanda kan na police na ma san case mala dan babu kunya la waram kama ka kunya kilmatan kana shiya kana ma bayan bala be kurba ka por biya no shan kama malaka ka case ma da kula wara e pimma mon so mon shiama da barka so de kongo yan kansa case so ashe da bansirani madama da tattala balli kiyama da wahala yan kiyama da won tam shaldi yan ma de ka poso yala galsiya pam kiyama ma o wula yan yala kayon ku panga ma anda de dunia mo ka mal alaka ne do mana wonne gahan shama ka min go do shaba e bu so bune ka mal alaka diye ke kama biar kiyama ka ne to biyo ba ma fune wula yan yala kiyama dare ka do mana wiya lase solo zaha ne to fiba kayan yala adama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ya mun kuba nuna nizam da kanna ala malki amin yan garuna de kayala imam amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salatu wasallam imam ali kuba nizam da kanna manyo mun aga ta bibira shabban le kalama ba de kayala sai da fatima kuba kanna min jamma laka case imam hasan be imam hussein abu kullan nuzam da karna itirala masjid ulama katle malkar ma kan te par kaman madama kiyama jalli nyala talahay amal la shirk denen kay ore puri esaka to mal alaka nyambaye julmi lalama asumin namma bumul kanyang pagwar namin o kulmar alaka kaji dembalatale mata kulbiyan ka gwamnati diyan ma president diyan minister nam diyan ka mayor nam diyan ka DC nam diyan assembly nam mana nam ka kulbiyan diyan biola abia biya hakane usahati tuge abul nimar suaka nimar alaka ka wa piso ko yala ni ngosom balama amin ka wa tumal ala kamile yala kertaba yala yiti biya ne tidala la ko ngantima bobo miya amamu miya ezo lila dan talbe zamta talla nyara jamte pawo muniya mer no yala no bo manam balama fumi ne biyo ma onde ko kuba no balana bo ne mo muna bla vira eto awala le maka fitira wala agar bangsa kiyama yitim titim fi sala ma so ayat namsha lala annabi na a'imman ma yindi tiyan fi buso kamin wa Allah ka wala ka ayat nam dira pila anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka wona awala tama no dala kan yanyale to dinnan da sham yum kamsa poy ka ji ayul suruma yasin ma detel garan yasin terus yasin ma nabe balama nabe garjara so ayat suruma ayat balan jarpuni tihni nata o yumi para ada wala la yasin ma bon yasin 83 times sallama ka akbar min annab gamir min sallama 83 times ayan nan lalala suruma zashi nyala dubala 36 zashi balama so ya pitana do yam balama yum kam ka nan da din shina ka diga akayan nan sham annab tiyan kara na abon ko runun dawla ko wura ti hadin yeshi
bakora abadin kala dimi ya imam ali kan korne amino a role model yam baraka amino en kira den yuyi page aya number 2 ya lawla ya shima aya number 2 ya lawla wal qur'anil hakim aya kan da aya portion balama 83 times ka for wal qur'anil hakim wal qur'anil hakim wal qur'anil hakim ami min kama imam ali qur'an ma balama do me alabni di qur'an muni ye o first student so wanza za advance ezo ko bansa te ka yara ana madinatul ilm wa aliyun so ana bansa te pa be imam ali annabi bansole o lugla kam yara qur'an bal huwa qur'anun natib speaking qur'an muni ye qur'an so mu yara haro yulma abnya dia ayat number 2 alima akalkulate aina dam yama 110 110 1 plus 1 2 ayat number 2 man da wul balama imama di kariera and lot of indicators here there bangsera anya yo dejala imama ali jalaka ayat nanga wal qur'an al hakim har 36 days baranan gar de paratalo anto sad bakanto nan 36 mai pakari ke kar kamil sar ka kul nan de lenja maka tali gar but the list the por kaula 36 months kaya ibana ma lemi yang koala 36 days ma demi ila kama ai any of the other imams the clear form comparatama ayat number 3 mumbai woni imam hasan comparana imam hussein ayat number 4 ibn yashama ayat number so each one me ayat number surma and ayat adad 83 but positions surma zashima quran ni 36 so that's the ayat sankaran da ma ba ya 36 days dalam kapulian nang dah nanti bagai last ayat 12 wa kulla shay'in asaynahu fi imamin mubin imam semuanya dia number 11 munye imam Hasan Askari imam Mahdi Badoro barama number 11 barama wa munye imam number 11 so karbu imam Mahdi moninya the 12 imam karbuga imam Mahdi so now pahmia wa kullu shay'in asaynahu fi imamin mubin dunia ayat 12 so imam Mahdi yang kana after ayat 12 ayat number ala yang kana number ala 13 so 13 ma debayir yasimon dia yang menjulu the 10th ayat suratul rahman kalian tula pada ayat ala rabbikuma tukazziban ayat 10th ma barama suratul rahman kalian awla pada ayat ala rabbikuma tukazziban de bangsira imam Mahdi kan dinanya rahmatan kana umilo kana wajuna suku menshi nduma na wona woni imadine kini to sansi woni imadine kini to lafsi shirati woni imadine kini sansi bi woni imadine kini bubara mabe awalan nan dalama karyan yala ato na dalama natija shara ayanya deka doubt anyala kunya ponshi kapor anyala anya yetu ashana amaka borne yala tinnan ka kakana tiyule wula so karlina a emat plus annama zahaban plus yashima from 1 hour to 12 ayat 12 kapul pitam la ba dite kala imam Mahdi
kare yi ni ka jam different sura o bien ma ga ni yule le mama namma ma ko kultir la ta to en la ta jan bale ma di kana o yi ngona ko nan out of time yo la no ko you from la sequence ma ayat sura ma ko ne ka ce ko be suratul rahman ko la so kana o zo ba aya kare ji ko ka jam ti dala aya 13 that is after 12 moment 13 aya kare la suratul rahman na wani ko ke kajalen si diga so ka tijila annab ka figi be an imam ma so alal bayt kun ka figi de ka daw am bon she ka kana tuma lahbal na wi ko ne lahbal shelan mala ati en yati pata de sidis ma am bon she ba tuma lahbal na on la la ti abi karjala zomomi kan yola ni kulje ya durmane dina ko sipsi ima alka so itu kulje de anya kam ba boble sherla la to ma domin dina ko de anya kam ba nya to shen ni ya anya kam da ya ta kan chen to su ko ba yan shi la la ma mabe inya duniya shetin biyo mama wallahi tu kam na nete doya ka fura ka cika nyo ka shi an kultir ka tura aran tipi kar na ga ari hada fa biyan na wa nan tin ba na yuwa ka kuma mama min kama ala ka shedda min atu mana wa su di awe dinya janne kare punya kar ba bi hakan kuma man bam dinya wa illa dinya tigatne abalan da punya man ishtagala bima la ya'nihi fatathu ma ya'ni imam amir al-mu'minin imam ali yalma nen bu so mon palan de bunyoni de yoyam garde kachu ando bana wala ya Qur'an ni surah an-nisa ayat 76 ne alladhina amanu lam mushabbalna imani yuqatiluna fi sabilillahi ban bela dumana won jihad funi ban tuhlana won soluso wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut anya na kushaban nin ya fursale nan bu tere ban bahya ban soluso ka ban ya tuhlso ka kana ulle fakatilu awliya ash-shaytan la lazu tuhmiya shaytan madiyan inna kaida shaytan kana da'ifa haqiqatan yinya shaytan wa makirci wa sarse do tuma da nyala za bara no mata de gas shaytan wa bi shakka na la za bara ne da'ifa da nyala za bara da kayya therefore kafiri malja kabo kamal imanin na wani liyal male yana malja an ba wurin ko mino yama aje den nan do moto shede kon nan do mo de kadi yan nan sha madama iran je ne klasi iran yammal nasara de kadi yan ka shi ni la na wala ma bi musulma so kan pibo sa shi ka ban asa ne ya share en mun ba akashaya de define ran na wato ne mu hanyar dunya ne tilga dalanya sira'an jana struggle yare bayna al-haqq wal batil yal malamin shir kabsur taba daiman lalamin yare yurbanda bambon criminals mama America Israel ubarna dunya nyanga zo ba min shi fasada nan dunya barna ni ta'arakam shaytan sulzaha din ka bangsira amma musulmin sun sanar yirge ambam ne kama ba goma criminals bala bo bi je musulma bo je musulunci fahmiya ti balam je musulma to buyan ti bazanga anda furo da tuntuma
tɩ me bɩ de Qur'an me yɛl tɩ fooro tʋmde tʋma tɩ yaa basda yɔɛ yãmb yẽ tɩ a tɔgma shãŋa tɩ n bala n ŋɛr nambã kene imam Khomeini yɛra ne hey musulmã b mia tɩ b na n wʋn-zoog ka faag yɛ tɩ a tɔgma shãŋa tɩ yɛ tɩ a bibismã dẽn laãnd tɩ n gals gar dẽn walgr tɩ yi bala n zɛɛs bur tara ne jegle pʋʋgẽ ne wʋm-moog baarame ka wʋm-moog basra ne yi bala n deme ne kɛfr nam maa yãmb masla nuusmã ka kẽ ya yi bala n zɛɛra la wʋm-moog baame ka wʋm-moog bas kɩ zabr de zuɣu yi bala n zabamã b mas nuusmã ka kẽ ya ka nuusmã bɩa kɩ bala n zabrmã pʋg bãmb ya Amerika ŋɔ nɔɔ ne Israel ŋɔ ne nɔɔ bũmb-maa ka kɩ pʋʋne b daa kʋla Saddam Iraq b daa kʋla Saddam ma sunna n daa yo b daa nyɛla sunni ka b daa kʋo ka gana Afghanistan Osama bin Laden b daa nyɛla salafi sunni salafi lala n daa yo o yaa nyɛla wahabi lala ka b kʋo b daa kʋoone ka shi'a yo b daa kʋoome ka kana Libya Gaddafi Libya b daa kʋoome b daa nyɛla sufi sunni sufi ka b daa kʋo ka shi'a n bala Lebanon ka kana tɩ nya Hassan Nasrullah shi'i n bala maa b daa kʋoome ka zũŋɔ ka b tɩ kana Iran Ayatullahi al-Uzma a Sayyid Ali Khamenei ka b kʋo o nyɛla shi'i a pʋkpɛma ka daa bɩ walgr shi'a n bɔgɔ sunna n bɔgɔ ka kurma tɩ naŋme yaa hankali ka understanding maadaama a nyɛla musulmi finish a nyɛla problem zaŋ tɩ ba yelim sunsuuni kɩ me ne wʋm-bɔgɔ nyɛla shi'a wʋm-bɔgɔ nyɛla sunni wʋm-bɔgɔ nyɛla tijaniya wʋm-bɔgɔ nyɛla munkiri wʋm-bɔgɔ nyɛla wahabi wʋm-bɔgɔ nyɛla salafi ye sunsuuni kɩ me la lama amma ban suumiriya from behind ka pa yi yuno b ka yi mi ban mi yɛla yi zaaha la nyɛla one musulnima ban mi enemies nyɛla musulmsima ne musulnima sẽn ka tɩ labna tɩ hankala a zɛɛ yɛl niraba yĩna tɩ o yẽ naamma the next target nyɛla yĩne intelligent report bɩa ne bãngsrte bõn naage b target nyɛla Pakistan ne Turkey yẽ yẽ ka b program la la attaquer bãmb pa musulnim la la y ku bãmb bõn ka saobe min ka tar nin bãmda mabɩ ka fablera ka yɛra we Trump la la kɩ ya nimte tɩ zãm tɩ tɩm bãn maane tɩ arziki zãm gobl ya ne y gʋlte ne y gʋtɩ ka ke Iran nin marfa nin missiles ka Iran mi na zĩm t'a marfa ka soba ka b yõsẽnda la ka b deege ka nin-mɔr tɩ paana ka Iran yɛlba a larba tɩbsmã zaa hɛli bɩ a wɛ tɩ min ya bɩ zabra tɩ min bãn zabr yɛla Amerika min Israel bɩ military bases mã tɩ n wʋrẽnle kɩ mi lala ka b wʋrẽnle wʋna ka Amerika namba bɩ defense mechanisms mã zaa ka b vaale n zãn kãng tɩ n gʋll Israel marfa tɔb nema ka b zãn kãng tɩ tɩ Israel ka kɛba baa ne b bõmã ka b yɛl kɩ ket tɩ bas ka Iran missile nim wõ ka tɩ nin wʋla wʋla kɩ nin tɩ lala nin-mɔs saa kɩ zo ka kɛte ka la y kãng tɩ taab la shɛba ka kɛtɩ nima la la kɩ nin tɩ a yẽ lusi kɛfr kʋl nyɛla o kɛfro kɩ ka b yõsã ya kɩ zagsr yɩma bɩ d which way ka Iran ya yẽ yɩ dẽmba Muslims ya to ka ti yar mo be kabila ci tribal ya to no wula ka sumo realize le pattern lays bullenia but from the hard way
bu biara pune ayeyo na wo cheka wo bam kama wa tasbu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu no mata wa dilla an tin musulmin gal sigar da wala garte duniya ya bezo akayan nan jam ya shi'a ani kayan nan jam ya ko hadiya chumoma ko ba pibo bara na ubiyan mun kan pibo din wo ba tin bara amma dilla da tuma ka ta ko ne supporter kenan da tiyan shi musulmi ma ka ta zana wala ka ta buka nan ta protect imam Khomeini da ta bisale musulmi sai ya da unite ma ta buka ba unity nambanye de biya na ke as atini ka tolen de kala kala yarma bugatin ma masala shalai tikara kar dalil muslim sima jissa hayala balama ki bu kirashi goble kata misalan min sala yula misal de shema yusufu biyan ni ngol biyan nyo biyan baar biyan naba biyan pul biyan dijen biyan mo ma za ka za biyan diyin kam za mallara tuma kare tunda so fero ke tuma tunda kaya kwaya nole ne ma ga fara fara ma ne yirfo de legar de ki abu tabjela ga ko na yana ni dole gar yirfo kam ko ha yirfo ma ne tumde shelma dole ne tumle wo buti yirfo noli buti yirfo jilma wanti dolma ni tisi dama wai sa so tuma ka simsu no tun ko sa se anya ka dolma jara ka kura so neri tijara ka tugi yibo banda tugi mo ka ko zam tuma leo kawu ka shimira yinya ri ba biya wa ka der manda anya ko shibo kuna so kuna man diro ma ka zo do ha yo kyamta ba to bal ma go be ka dolmo ka kura ka nita ko mi ka dina mo mi ba nita solidarity ma barama de sheyino ka za kyamta go be ka kuna moti nan kun ma shi ma ka no ba bal ma ka dol kura ka nita mo mi zora ka min salma wasu farullu kan karti je la lenye unity shere so kan mi ballo tuma bimana so kan lo mazhab barama amma shere ti sheso isakar shima la la ka musulmi se bora ti bi kadin kidin la ande ti woni kalsmo ti yar de la ande ti yakwa to wal ga tinu ka ti boro me ko bang ser de wal ga ta bara lafi ya ga pure yultil la an shammo ya to nya de ba ite pure kati ya bi ga se bi ga jaya ka so she wo sa so reso de la an de de nan ga se gar de wala ga te ba te pam mi te mama make sure that te tire kama annabi ya to ama kar sa anda annabi so an kunta na wo zo hanya tiya ta shisha dala so yinya de kulnam do mo America Israel Iran to mo ma ka kan to pel dunia ka ko je nyama ka ka kulnam li ko do mo ma Russia nan bala musulmi mo China ba bala la amma ka ba han kala tun tuma kayar ne kama Israel na America bi jakte be Iran mo ruwan ganyal therefore Iran bala haki ne bu fende bu ma yomo ka musulmi se to fitira nyale manin sar nimbi wati tirbi de witira amabun ma be bir gusale ka yolle a nambi waya bam ne samiru sa anya ka yar bama aba o buma de kalsia ati ka bam la nambi mo tum la so na wutila ne sal hankale ka mir aya bilchiri amir tu kamata hadi ye kafir ka jakti nyogo amal soga ya bum nyoma yi zalisi na ma ka de jembal let alone ka bu mera musulmi pune mi munye pondana kayara banda fanyo
kalko ko to nyala annabi shimbalama sayyid balama wata ti sabtin balan yansi puni annabi di jara generation ma da 35 balama 37 38 annabi shimbalama kaw bela ma ka yin karbo sha en so de ka ko le fina bo ga yan ban bo de benya to man ka yan ne abo bi sha kan ba yan yan amin kun yan balan halaka ka yan ta ayara kun ne sirko ya bi aga kun yara yi jere kan na wonni na da sa yan ne ya to amma be kan wonni tupan le tule anya kariya ikamati dalla imam Hussein kuma duniya tarihi yara tule imam Hussein kuma imam Hussein kubu abto nya hada duniya tarihi kune abihe debari imam Mahdi wala buma imam Mahdi yimman anya yara yuma ya to adere kune amma gani yul de bayumo imam Hussein kubu imam Mahdi yibna yala yumo bam siram duniya ku nyapis har ka duniya ma ti wallahi nyama sunna shalen ko duniya wo natural laws nyale ka diniya to abu natural law a understand da to yi a zal banama am kyan kar jala api ye swale sika fo atuwa ka su jama amina la tuwa babi musulmi ayar la nawuya den no mama ndumana chakare pamba bolla ami ta saxerle ka fierle de ban ni ya na on chakala ma pa min zuriya so pima pibu bala la sane api ye swale si lo le kam jaha don't support it distratere defenderle de manele de banne nyala de tia ibu bang imam Hussein kumoma dunia nyam nan mamba kana dirma pamia dunia ma ni chana yitia nyala dan ko tusire ka kuo ka tamya mtumia ndia ka kuswa ya ha ka tamya to dunia ku yesu do na la kat lamnata hankala de amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ta biyoka nyale wajibin nyala a nyen musulmi zone ka sansere abu shere to atwo jakka ta mama ni na on ke kala paga to yalle ka mi nyama da ban yin sunna wonma ami shin ni nyala da ga ko kiya zo alin sika kiya nya bulma na on de nan tin lala ma bada ma din yara kuma so imam Hussein ko imam Mahdi yibo yara yi moyen ke ka duniya su do ku to biane da kule taitimi ki su ku to biane ashe na ma da sun suka ba ya to ashere din ya tire yara yi yadda duniya kune din ya tire yara tan yare kariya ya bi haka kune tuli ayan yame shabiyan janne hujja ga kune kariya jara asur men dumana won di sama bahana ko shaba an dumana won su jeniyan jabu zone shabayan jara na won su jeniyan jara bu zone daima hujja ga kune lalan yare bama de pariyi nari legi nan fu shaba ka de mun kariya jara ya sandla nafsu de parenta shabayan jara annabi yimna ma alal bayt ban biya ga kuna bayan san la musu yala ta mun yara da la biya ga kuna to kan de leden yala anya ati bama mam fiyenga kan baga mama akuto anya mo ban san na on ban yerkas na on su jediane bo san na bo yerka na on su yisra bomi musanda annabi su ka kabne bomi musande annabi yimna masu akabne kabba man kuba mam ya to annun lada
dina kuriyan der me tur bulayan zamla yin ban kuriya mamma ban zamiya anya ka sama insanda na wusu anya ka sama insanda annabi anya ka bazan yin mun ban sanda na wannan nan da wajen nan su ba ka bazan ne insanda annabi yin nan su ku ban wala yi ba ka point ma shabban man abun tuma ya la bayan su tun da bin sanda da yan ke ka dawo su je ya da hagan shabbi ban din da yan sanda na annabi su ka shabban tuma annabi yin nan ba su kariyan sanda to ni mutti baga man kan mama yala ta mona karane to gonne yala wala allega na wonni borso allega annab ne borso allega annab inna ma ne borso to biyan zama ne insan da na wonso ka bu zama insan da annab so ka bu zama yin mo insan da annab yin nam so biyan nan da radin ne ke ka na wonso je yise biya nan da rabi ya san da annab so diga kam dalama goldi tikana la ka duniya tikana anti zela la zane yala yiti abdani ne mushaba ban ko sir su jima ne parayi ban zam da ne mushaba ko sir su ji yinya point ma ban kosir na wo suje annab suje be ahlul bayt suje ban tumani ya shara da bana ban pare yima ban san da shabu kur na wo sule domin na wo da le jere ka no barka zaha man na wo suka ya isma bahafo ayan sala annab ka suka san da ma annabi nan suka san da ma khasatan dinyala dilam por la annabi yama annabi nan ma ka heto ma ka mun ka heto annabi nan ma suka damdama dimi nan me ka yala nan dalala ma kare yala ayan por na sa da annabi suka por nan kwa physically poloni annabi ma jana ga yan san posu ato pa wonu physically hama annabi physically anto akutu spiritually dia jala zimsum ne akutu sama andab so be nam andab tuja shale zimsum ne domin so kalala ikoma spiritually ka ni to hama annabi la ne na wuba yi kam tin nan la ma akutu nan na wu ha shale akutu nan an na wu tuja shale ashe abor na sam na wuso be ka san annab su ya alal bay ban yuruba ka yan nan kar affect ba kama na wu ban nan da mune na wu ni yurshamma ka offender ba ka nan ba cuja ka nan ba sabba bisa na wu ka nan da ba ban yur annabi ka na wu annabi yurba ma ka jullala dirma won yur annabi mu mazo ka no cuja ka no barna isa annabsu ka damba muntimar annabi yin nan ma ka mino yur annabi yin nan ma ka san lalama no barna no cuja annan la kero barna isa annabi yin nan ma ka nan be cuja ma abe den yala akam de la manga yala yumama yala tashabi ko ya mama in ba ka yala biya gane anyala bunzan de shaba un kurna won sule bule kar yan yala ai anyam bambam yala kurna won sule yala yuko antira zaje in ma ka legi biya ga kune in bambam yala shitwan won kurna won sule ke a yin yurla na won ka basan yin kurna won sule lalan yale iso ba be yiya dunya shati de wa biya ga ma za yala yin yale this is cutting back the difference dunya ni lahira tiyar kaya da dunya ni lahira wal gam sindin le der bai ma kunin mabe
de wala den sama ne anya dunia ya den ka yan sambol lahira ama lahira de kuna ku to sam de bon dunia de ma wala ba lahira abla la na dunia mo ama dunia mo am ma shirka ma na ti shiri kiyama therefore dunia mo ka yan sambol lahira ma hadisi shalber ka annabi yarte ad-dunya mazra'atul akhirah dunia fu ba ma ayan ko na ti ce kiyama to la ba ma tadar ka ne ba ne kiyama mo de murana fu wala ka pa ma ne de ka ka ti ya na ayan ko la shel ma ne kallam ne ki ke mo ka ne ko pa ne ma na ba yim ka kulma ila abad ablayan lamna so ke mo annabal chance mo ma ama na shel ma ka ko dunia ma dia cakap dia lahir ma azam le buat lahir awalan na asa pa lahir aku lah tu lam na dunia mo kaya na lam na tu dunia ya tu nang babia lalazo kamaga ni kakara tujullah shibashale dia aga kuni imam Husain kubla lalata sajarabul da ko Karbala nirga ko konda dia aga ma kuni ni sama banku ne bu kushaba azalimin ma ne bon nam spot di social sama me bari monya banku ne bu kushaba ba visualize ne bon di visualize na won ne ba su tele ni shaba ne na won su je ne di shabzone ne bari mo ma je e bam sentimenti bam da kar nan kat beti policier ko ti jama mo ba ma mo nyunya nirkam mo jere ka zase shira ka zase imam Husain kuma kajira sunu kar gina kama nyala ne ka saksele kar dura so ajele kar jetele ka su pira ka isir ne la ma zo de tirlala bal ne kama nyimo dirda nan be kara be la sahama to abaya bala ko kushamma dobe Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad amije ka nyer kar bunna mashar kar paru lo ka ma kar buni ditirla la male ni nyimba la sahama ira den ayam pahande ka kur imam Husain lala farka ni ma saya yi mo nyelo dunia ma api nyama saya yi jere abi nyaka na wuti tinawai kala na bai ma anto jam saya yi at the same time ayam pila za yi mchana kamal na bai am pila za yi mchana kala fi na amma saya yi jere rebon kun la bolga kapal za yi oy kapal za yi ko kullu naya ka pirna ma na la yi zo ka ya do mo ni yen changare ba ma za mala la aku mala la iba mile to rezo apimu kana dunia mo ma za bam srama imma kare yala anabi she yala anyala azwalim zwalim si zwalim be ka yala mazlum ko ti zwalim always la la nyala da ya result jale ta mama issue kambe ka ban pibo dinde ga azwale ne kamun nan zwale so na rishi ko kala ko kula now melon set system masha shiro kwa lalazo mun kan tafsilir ka ban zwale se kar yoga so ne ma imam Husain spirit man ka jama ali da imam Husain mun kan ti son zwale sikam ne ma Yazid spirit man ka wo shi ba ka represent ma ali la Yazid na wo gomti la zo son la kamsaha atiye nyame wote kim kanya la shahidi domin zwale si sol ka abu tiya zwale si ka zan ne after all dunia ma ta ko ban ma so tan kuna mo de ka amfani share
pa la ka san le tum na won ne bo na tum shere solve problems ka sonda kanyala alheri tuma son kanyende at labra labe tinde za suma ma tuni ka za de funi patia point de parayi da bangal me imam Hussein kuma me imam Mahdi yimana gela yimoma din yam de together kar kekal dunya ma akayan nan shabiyan dam me dunya ko to mal peace I understand le ka bam pibo I understand le ka ba pa problem puni ka one wal ke ka tinga problem tu jabe de pare yo ma nyala imam Mahdi wa yimana bo mo shedin de nyala bo yen imam Mahdi na yebo yen imam Mahdi na the first year shedin ye tule karena important banka bal mo manji pam dia imam Mahdi nyala ya adalci kalansi ne swalensi adalci kalansi tiliye dusar ka imam Mahdi yibu ba me biya ma adalci ko kan me biya ba kuni nyam Amerika nyam Israel ka mu man ni kula bom kamar mu ba bizal nama kamar mu marfa nama kale karati yer so ne kama de bisu ka amal de kula bom nyimo to ku saka amal de kula bom nyimo to ku bon to ku saka amal bizal adalci balama ni kula bom kuma yi ku fiala bosuki malbe dimi yi fiala bosuki mom de ba yinem ya mal sharkatan ya ne aku dola katunya de malashi ba para banyar komao ban kaka jema kale supporter ba mo on ma wujel ma lu ngere tu ba nyam tu ko sokka ba mal sirgo kato mi mun kalma ba kabiya ni nyam varser ba kaya ne ba ni mo ma terrorize ba mo ko ni ati yuna ma ati alla de malbo kayina pum malle kada to yete he yu tenta zamne me yawo katanan kale kiyane tim kale aman yina yulmu pune titi alla de ti ade de timane ne de malle de ko tinan beja eseseki eliminated de ada shigane kaman kamir kulkira ka hankali ya do ko ma wonye sore wonsu loro mo kari babu ndi bura dezo jam ko tina ka te goro ne mo parko wala wala ko na we ko yuno ne ka suwo ma ka mo ma wonye sore wonsu moto dezo ka te babu ka ka ko ma ala fi bala ko suwabi wala ka ba ko hankali ne dira ko bolo it's not violence so the moza wala alama dinna ma ya kona alama shani ye ke kai imam Mahdi ina kalama adal kalansi te kalse jaga pune solma yoro ma de la la yale kalse sinete karbeta hankala pune wajibna yitabata amule nyam swalenti na adal kalansi kalse Bama ma bozo kan mana wonale en so imam Mahdi bozo ko so na won so me dalil yin zone do me wonde yidene wala tulo tuma oni ye tumo tuma ma o ko tumle na do de dunia na kana mi bo de dunia ma na dia go ko na so la la simse kateba ama sababia shahadia nan ko yina yitina wanyala kuya ina mabere otuma ishara nan fa solo nsama naya ne gelen tike shabani tiya shalma ada shima yato Allah ya bala iyo tinta kan bishop sahabuni ne ma ko kan banama la zuwalensi isa lima taquluna ma la tafalu kabura mabda inda Allah an taqulu ma la tafalu la tenza lake kanya bansuru na gamnao Islamic Republic of Iran and mana pamba nasara علي مولا علي مولا
علي مولا علي علي مولا